Selection kilong duluan kumangin mula ini. Bukannya nilai anda tidak pilih dulu. Bukannya nilai mang ya dulu kumangin ha district level. District level kan higher orang high all from state level. Ya all from state level orang dulu ke hal bangga isi. All from event wise lah select dulu. Akhirnya dia select pun ada. Dua kilong select JNBD. Topik participant topik luar beri konsistensi yang kang pada di Ongdung sports nara ni luar baguri emisi wise pada homosti wise bangsa yang mohoron bangsa kepatu panolong dan kita Ongdung Ang Komite Chairman Dolomara Terang Sahol PND DDP Bundar Presiden Sinar Nawakai PNDP Presiden Pendak Sport Along Dijatung Pendak Senior Lidar Tuan Pendak Kecinghon Kisar Nailo Kisar Kehai Ben Cenglo Ini Kecinghon Lapet Bini Lebangso Care Mohoron, mana sports along, participate in itu, dewan, ini Kecinghon, Korte, lebih tinggi. Dalam tempat tu kau faham, jadi apa sih? Kardom pejudo, kardom. Sono, mesin lang bu. Atau gue ta, kalau kita tuju fansi kewang, lo pasti kita tuju fansi nang tu kalau ini cisik lo tahai pun, asilam he piningun nang nelo. Atipi alam sih mau itu marti ponlong lo, asih bini nak kere kem khel mohoron, deng hini angdeng lo, suning deng sidang lo, lapen ki pining deng hini lo, lake Assam State Government mate Dr. Himonto Biswa Sarma Assam Chief Minister, alang lipen, kepandak pon, lapang so khel mohoron, Assam along lapang so padu pon lo, kaprek adi padu pon lo, nasalah solong, jangan itu duar baguri erat, mate duar baguri along Dihek Riso jam itu students Amuma ratum Anggir maratum setame labang so nang cepati dunia pura pini kebang kado itu masame nili pacini pon lo lapen tuning di pon lo nang itu kado ko istame labang so akhel mohoron labang so sport along nang itu dak participate untuk pamikali fansi dirihin ben tuning di pon lo atela nil tu malong nang kahumri ke bang penapot lasi pini abang ke ingdeng hini khel maharon ke pathu ke ceng pon lo khel maharon la ke isi rongar lo atok anu long stame ke kat ke thek komane football pathu ke thek komane cycle ke pang tang ke thek lason abang phudum phan aber ben athak an ke pang tu yang akang tu yang dengan ke pale pon thek dia phansi la Assam State atum la ben Karbinglong Autonomous Council anparta dak kasa tum initiative NC laso ke pathu juneng apong ben bipon lo Nasi curu perpik lo alang itum Karbinglong Sport Association alang tu initiative yan penajok pini ana bang ladak dait hor keceng si khel maharon ilitum ke pathu long same Ongdung la sport aning ke hang abang phupi tum penang anang chitong dun la so long pini ke chipate ponji cycle kebe ke chipate la pen athletic 100 meter race pen chenglo 400 at doji la pen chess ke pathu volleyball kabaddi la sonse kaprek ke pathu doji la pen non abang ladak ke constituency level lo la constituency ilitum duarbagri constituency long atok anu puling ko era ke thom do la puling ko era ke thom angbong rong kan ma ke do atok anu abera level tum stame ka pathu ke thek tum han angson ke pon sinona bang la dak constituency level pathu date next up to LAC level la sonsi state level la sonsi ledun po la si la solong bang ke mo pen ilitum DSO sar me pachini lo restriction bang ke avela dak ke jongsi ko mane arjudun long kai pen nang du det po bang ke chini de la stame la dak bang ke open for all madu bang pu bisame ame thang a talent ame thang ke thek ku pima bang ke dak nang chipak lang ni phan wanglong lo la si isi arondo hadak kita tanga por online ni tum ladak registration en nasi hala sohut online registration cikle monong ladak sami pinis sami accept lo apot si choro lo abang phubitin ladak penangan school level ben ado romong hat
high school pen ME school pen ladak daithor alom la pen dalamara under dalamara malasi sport association halaso angkang pen stamil ladak participant ke wang pen apok alang litum han DMSA atum handa mi choro par pek lo lasi ke wang alang litum karbia khai la pen karbiang long autonomous council la pen kasa karbiang long sport association atum RD gena teng melitum atok anu long stami kapathu awarmon mate kapathu environment na bang litum jihung ni mate baprang ni pu kamatha long litum sami pachet tondo na lason thak si pinin litum daithor lang lawang sport association ahin pen stamil ladak cerap citu dulu alang litum along lasi ke wang lang por an sami duar bagri pen ta mesen kapathu angsongan le don thek po budning the pen si pini stamila khel maharang long litum cepate don long lo Bajir lo. Ini Rombongan High School. Khel Maharon. Last and final call. Lepas tu aku tak ke nilai pen kapret ke thang ta ningji mo lo. Jadi Rombongan non High la School captain. Khel Maharon pining Last and final call. shooting pasti ceng pon lo. Anke shooting ke ceng pen Rombongan pining High dak School captain. Under luar 17 paguri lo boys sudah me football. dak dari thor long padu pon lo. MSC wise. Dewi Rombongan Sports Association Pining captain. cek pon long je pinangan student ba sports atum mane Dewi participate Rombongan Sports Ningarong parpik lo. Association. Asila Under 17 boys captain. Pining Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma sir phan lapen Karbiang Long Autonomous Council CM Dr. Tuli Rahman sir dumhata churo nangji ate alang itum labang soa khela puthak BCRD ki pipen joksi pining pinangan Karbiang Long Long kethe kiding riso jang tum mane student tum tame pinang peprang pon long lo ada kapre khela doji football doji volleyball doji kabaddi doji lason sik belek mane ar sumar do khela pin sumar khela son doji so puthak si pini dak de thor long tame homo civilization pedulo la pelo so pa do pen itum duar bagori ta thek long lo pini anke pinangan participate tum do ut nili thek long lo tening rong parpik lo kasi nilihin pen tame la so puthak ke kapre ke ting ye thai velo sida choro dun lo je itu Assam Chief Minister Dr. Himanto Biswa Sarma sir alang so Khel Maharon asai ke padu panapat ngalo nilihin bagi Salah so tela hin pethak skor hin pethak ni. Jadi kami tu mana sini bagian pasti tu. oh we mi tum han ke kapre ke lahai lo je athe nolam ke aprang din son gali nolang aprang son ke munitum sai ketiki pen chenglok lahai ason musai munitum ke choklem lahai pen joksi na drok yo ke pran dame munitum lahai yo ke bi kai tame chip mane jo mane lahai pen si kam klam ke klem ke dam he beta yo ke pran besen kita menon ke lason kali athe nolam ke lahai khela dhula pen si yo ke pran tame akimi che theklong ji aso posi uwi kimi dum han dan ni ge chunri ke lahan lo jela sport puthak bangka sawardi pi da nai athe nolam ke lahai ke thek ason du e puludang te ni ang song deng le dun de ajar hom tame only nang ke chari ben chari lok chat ke nolam ke ang song deng le dun de athe nolam ke sport puno jata sport ang de du kapre ke sport do la son thang sila hai long tang te yo ka pran hada mesen physical exercise lo lahai ke sila son athe nani tum ke non ke jo ta dam tang lo ba ke sar dung ta dam talo munit phan encourage tum han chalo kita me non ui kimi tum bang ke lahai tum bang ke non si talang aposi lahai tum han lihin bada choning rilo sports uthak bang ke unan RDP ponangji la posi pu khela chadi na thata ribub nahi boi kali hai sita me ke chadi na thata kon ma ke chadi sports la anse RDP ponangji nalo nilihin panke Tangga salah dah sini ko dia tela tu cepat itu. dake ne nili karjulong ting pute dak banela mo dak sport association men ka chingkilong ting pong dak football doji volleyball doji lepen ke dak aru somadom han kabaddi doji lepen cycle race doji lepen leson si pinangan khela do pubot nili karjulong ting mangke lepen pipi dong pinangan dolang bo Choneng ason thot si peneng ta la Khel Maharon tupu Karbiang Long Autonomous Council under ko anma MSC constituency do halaso ateng me nilitum chu la November 14 pen continue MSC wise nilitum Khel Maharon nangcheng bom wang bom pinian bangke la duar baguri homosti pini penceng iglo nilitum dak pini pen 2029 ando igi lasi alam thepi bange la pulo je Khel Maharon la government of Assam la choneng pensi la ka start la si
kapathu somar tuman isi akimia platform athema non nanglitum langdam bikta non hoyto afrang niltum lason nilip moi ba duar baguri noi lason homosti niltum khel conduct longlela ta laso akhel maharon penama niltum laso awar saita long iglo khel ka conduct niltum anisi hata choseng genta long adam iglo lasi lagi isi somar tuman akimia platform lo dak amithang atelen ke cepak langji aphan lasi niltum ta board ipon lo organize mon por lasi dak MSc level pen ko anma akimia somar athletics noi football noi ba kabaddi noi chess noi cycling noi niltum select pon pomu la LSC level long pon ikpo la LSC level juddet pulute hadak akimiu sama ko la ku district level long dam ikpo la district level juddet pulute lage ha all assam state level long dum ikpo lalu la si government ke claim la bang mi ulo athema usama dum awar sai ping lancar Kami salah so itu non ada nang cepati dun atum tak nang cepati yang tado posila nang cepati dun dia tu mana ni pela khela dula hin phane sini bakhan basi paina lake open lo actually ke la khel maharon pu dake anu tinta open nang registration nang likuri ik nang po cepati dun long lo dake thang restriction avilo ako pinidak theglong ini ngarong lo dake participant dopik lo athema dak local sports association tum nang cirap dun pik na lang lila secretary mata do iglo jalang lutum ke cepat duga join ni sidak bang participant do ulo